Nĩ mathomo maria makoretwo magithie na mbere kwa ihinda rĩa mweri ũmwe magiteithĩrĩria na njĩra nene kunyihia ngucanio cia kimicii na ngero iria ciumanaga na ngucanio ici. Managed to train 250 Nyumba Kumi officials from the 16 villages. So train our Nyumba Kumi on COVID, on security, which the government was doing, na pia on GBV. Utongoria wa wathani wa matura urauga ati macira mothe maria mabati gukorwo magitwarwo magoti-ini kana borithi. Munini wa county commissioner mwena wa Mogotio akiuga kamiti cia Nyumba Kumi riu cire na umenyo makiria wa guthikiriria na gutuithania macira maya na njira igwete. Community na work together with the duty bearers, the Nyumba Kumi ambao wako kwa ground na wanasaidia sana ku trace mambo na teen pregnancy, mambo na defilement na so far so good. Gikundi giki ni gikoretwo gigiteithĩrĩria atumia na airĩtu na njĩra nene kuhitukira tabarĩra cia gwĩkũria ta ũrĩmi na biacara nini na oho gukuruhania mwana wa kahĩĩ harĩ kuhurana na mutugo wa kugimarithio kwa airĩtu. Tumekuwa tukiwazungumzia wazetu kuwaelezea jinsi ambavyo wanaweza kusaidia watoto wao, kwa sababu watoto wamekuwa wagumu katika manyumbani mwao, hasa katika hiki kesi ya wasichana wadogo kupata mimba. Aria magunikite na uteithio wa gikundi giki marauga ciiko cia ugimarithia wa airĩtu hamwe na ngucanio cia kimicii ni cinyihite na gikiro kinene kuma manjĩrĩria gucera matura-ini na gukinyia uhoro mwega. They've been facilitating for us some trainings so that we know more and we know our roles as youth in the society. So tunaungana na duty bearers wa area yetu kama machief OCS tuko naye kwa sasa, pia ni mgeni lakini anatusaidia kupigana na hizo vita, na nikiangalia kama saizi kwa eneo la majani mingi GBV cases zinaenda zikireduce. Wagi wa umenyo ni ugwetetwo ta kiremithia kinene hari kuhurana na mbaara cia kimicii na nikio kiama giki riu kinyitanire na thirikari nene niguo gukinyaniria muoroto wakio. Mbeleni vitu yenye ilikuwa nachangia ilikuwa mambo ya kutojua pale pa kuenda kuripoti unapofanywa kitendo, tuseme kama kurepiwa ama kuchapwa ama watoto wetu kupata mimba ya mapema. Gukiri uguo kiama giki kiugite no giguthie na mbere gutheremia mathomo maya niguo kuhotomia mutugo uyu kaimana kuringana na mito ya thirikari. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Gitagwo Ngina wa Waduro.